whatalo patu le nei tai au, so papelo Iesu lo tatu ali ima lo tatu faola, i le tatu ainga, ai mesi le ainga le whatuatua, ma so se tasi lava o whaalongolongo mai i le nei tai au, li ia le atua. Greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, who has enabled us to gather together as a brethren, as the body of Christ, to hear the word of God. Amen. O le au teita ine tātou le tatalo o na tātou whaangongo lea i le upua le atua le nei tai au. Whaataitele no mātua atua i la wami o tonu, o ta wami o tonu ina fua i pēr i mātou i le aso ma le aso, le nei wapoto lau whanau, i whatawhai tauranga ese no mātua atua i le whaanongolongo o e whetalai mai i laua fionga pa ia. Le nei fo i tai au a mātua o mai ina ia mātou tatala i laua fionga pa ia maoa o mai ata i mātou i le ala mātou te savavali ai. Tatala o mātou talina, tatala o mātou loto, ia bea o mātou loto, o se ele lei e pa u i ai le fatua lau upu ma ia ola, ma ia mawaa, ma ia fua mai au mātou whaatalitali atu i lotoe fio mai Iesu, lo mātou alima, lo mātou whaola, e ala atu ai lo mātou tatalo le nei tai au. Amene, ma amene. Amen. Yeah, whatalo patu. O le tai au le nei, o se tai au fia lava e mawhai o na tātou tala noa i le upu le atua. Whaaua wina le tātou mata upu i le tusilea a Ioane. Ioane mata upu e fitu. Le la ua o mai ai tātou. Au mata i le tātou anga i mai le tusilea Ioane ua fitu nei maasina. Taruna tātou amataina le tusia Ioane na amataina ia au kuso i le tausanga na te anei, ia le lau au lia mai, le whai ungo Februari, ia alvai aso fōu e amatai, ia le masina fōu ia mati pēr pule alufa le li tātou te au lia, sa ua vea le tusia Ioane ma whaamanuianga i tātou. Vai aso te anei na whai wina i aile mata upo e ono, a le tai ala le nei, o le amataina se mata upo fōu, le mata upo le fitu. So it's been 7 months since we began unpacking and studying the book of John, and we started last year around August. Now we're into February, so it's been about 7 months since we've been studying the book of the Gospel of John. Today we start a brand new chapter, and it's chapter 7, and so we will head into it and hopefully learn some new things this morning. Amen, from the Word of God. O le whaipu tātou te whia whaitawina i le nei tai au, maila le whaipu mua, whangata mai whaipu swuma le tolu. So we will be using verses 1 to 13 this morning. O le tai au le nei, e whia whaata mai ai, le ata o le atatou tilo ai i le mataupu le fitu. Ona o le mataupu e fitu, o nisi fo i nei o upu alo tātou ali i whaola. Aoanga i atu o i le sātauro ma le aso e ma liu ai so o lesi la le mata upu onga I upu alo tātou ali I whaola. So chapter 7 is another chapter where John gives us the words of Christ. Remember that in the whole Gospel of John we look at his works, but we also look at his words. And chapter 7 gives us another insight as to what does Jesus say and how powerful those words can be when we read it. Amen? So mena no tusi fatasi ma'o. Le tusi le na Ioane mta koe fitu, lo na whaipu mua, se ia o le whaipu e se furu ma le tolu. I le tusi foi le ni e Ioane, mo I tato uma lava I mana ia lava le tato to e te patasia I tua I le mafua anga na tusi ai le tusi. O le tusi Ioane na tusi a Ioane le apostolo, po se tasi lea o so e se furu ma le lua na whewai ma Iesu au ia Iesu I le lanolangi. O Ioane foi ma Iakopo ma Peteru, ma Simona Peteru la tauria na lata lava ia Iesu. O le whaipu foi la le tolu suma tasi le mta upo e lua se furu. O lo avea ma autu a Ioane I lana tustusinga atoa. Le wha mai ai awa watusia ia mea, watusia le tusia Ioane. Ina ia tali tonu so o se tasi lava e whaitau le tusi lea Ioane. O Iesu o le keriso.
lona lua fa mai ma ia mawai fo'i leola I lona suafa e o tou o tātou po so se tasi lawe whaitau le tusia Ioane ia mawai fo'i leola I lona suafa o le whaitauina fo'i po le awa o hina o le upu lea tātou te whelafo lafo a iai ma tātou whaaso ai e ao whai upu I le whai upu ma ua tātou malama lama fo'i e wha malama lama lava e le awhionga pa ia le atua le awhionga pa ia le atua e le aimani upu a le whai a onga e tau wha amatala ina I le upu a leo mo tātou iloa o le pe o le awa o ina nao I tātou a ia tātou wha solo lava I whai upu taitasi a le tusia Ioane ma tātou mata I nei whai upu o le ale talo noa mai a le upu a le atua ia te I tātou. So the way that we learn, the way that we teach the word is that we go through verse by verse by verse. And we understand that. And each of the verses that God gives us through this particular book, He speaks to us. Amen? He speaks to us through His word and the teaching of His word. So o le tatou tusi whaitau la le tai ane nei, o le a tatou whaitau whaatasi mai le wha Samoa, and then I will read us through the English as we go through together. A mo le wha Samoa, wha mole, tatou whaitau, whaikumuamua, whaangata mai le whaipu e se fulu ma le tolu, I le mta upu e fitu. A maua tatou whaitau ia, o mawai ia mea, o na whemani wa ia I lea o Iesu I Galileia, a wā ele I finangalo o ia e whemani wa I Iutaia, a wā na wana nao tangata Iutaia, e fia whasioti ia te ia. O lata le Tausamiga o Iutaia, o le Tausamiga o le Fale Apitaga. O le mea ua whai mai ai o na uso ia te ia e tuua le nei mea, ma e a Luatua Iutaia. Ina ia waa ia tu fo'i o so'o I au ngā luenga e te whaia. A wā e le aise tasi e whai whaalilo se mea, pe a manao o ia I le fia whaalia o ia. A whai ua e whaia ia mea, ia e whaalia oe I le lalolangi. A wā o na uso fo'i, la tau te lei tali tonu ia te ia. O na whetalai atu ai lea o Iesu ia te I lātou, e lei o mai o waso, a o aso uma lava e te tau mō o tō. E le mawhai le lalolangi o na ino ia te o tō, ai ino mai ia te au. A wā o te moli mau I ai, ua leanga ana mio. Oa e ia o tō I lea Tausamiga, o te lea ua e nei I lea Tausamiga, a wā e lei o mai o upo. Ua ia whetalai atu ia mea ia te I lātou, a ua nofo pēr o ia I Galileia. Ua e una uso, o na mariua e lea o ia I le Tausamiga, e lei whaali ai peisea I ua whaalilo. O na tausa ili ai lea o Iutaia ia te ia I le Tausamiga, ua whaapeane, o I whea o iai o ia. Ua tele o I le whemusu wai o le motu o tangata ia te ia. Ua whaapea isi, o le tangata le lei o ia. A ua whaapea isi, e le ai, a ua ia whaasese I le nuu. Ai lei tautala whaali se tasi ia te ia. Ona o le matau ia Iutaia. I'm just going to read in English for us, and we can follow through, brothers and sisters. Chapter 7, verse 1 to 13. After these things, Jesus walked in Galilee, for He did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill Him. Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brothers therefore said to Him, "Depart from here and go into Judea, that your disciples may also see the works that you are doing. For no one does anything in secret, while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world." For even His brothers did not believe in Him.
Then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its works are evil. You go up to the feast. I am not yet going up to this feast, for my time has not yet fully come. When he had said these things to them, he remained in Galilee. 10. But when his brothers had gone up, then he also went up to the feast, not openly, but as it were in secret. Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? And there was much complaining among the people concerning him. Some said, he is good. Others said, no, on the contrary, he deceives the people. However, no one spoke openly of him for the fear of the Jews. So we now have a picture in our head of the story that we're going to unpack today. So the story is about Jesus, and there's his brothers. So we're going to find out who are Jesus' brothers today. Lela o tātia lo manatu, malo mafufau, malo loto, au tātou whaitau i upole atua. Se ata o le mata upu le tatalaina o le mata upu e fitu I le ni tai au. I whao tu ina le tātou mata upu, o Iesu I le Tausamiga o le Fale Apitaga. So Jesus at the Feast of Tabernacles. That's what we're going to call the sermon, and that's what we're going to look at over chapter 7. I le mata upu e fitu pe o na tātou whaitau ina I le tai au le nei. Whamaile amatanga o whaipu mua mua, ua mawai ia mea. Ole sila whia o tātou, maile matau koe ono, ngai le matau koe fitu. E lua Tausamiga ia e tā ua mai matau koe ono lo tā ua le Tausamiga o le Paseka. O le Tausamiga lea o lo tā ua matau koe fitu. O le Tausamiga o le Fale Apitaga. O Tausamiga ia e lua. E ono maa sina e vā ai a Tausamiga nei a. So nela o tātia lau loto mano ma fōwhau. O le vā mtau koe ono ma mtau koe fitu. E ono maa sina. So ua mawai ia mea, ia ona whemali waki ai loa lea o Iesu I Galileia. Lono winga, e ono maa sina vā ai le mtau koe ono ma mtau koe fitu. O loo whai a pēr lava le ngā luenga a Iesu. O a ngā luenga a Iesu, whamalolo mai, whamalolo pipili, te sosoani tangata, whai vāvenga, mana tua ma vāvenga I na tātou I loa ma whaitau ina mai na tāu koe ono. So lona winga, o alu pēle le tausanga. O lo whaopopo pēr tangata mata, mana tua fo ina tātou tala noa, I le so o moni, ia ma le so o le talitonu, le so o vangale le sau, ia e toi foi. Lono winga o ia vaenga uma, na whaua wina pēr I le vā lea. So e whaitau le laina mua, whamai ua mawai ia mea, o na whemali wai ai lea o Iesu I Galileia. Lono winga o lo whaia pēr le ngaluenga a Iesu I Galileia. Mana tua foi o Galileia o whea, o le nua Iesu Galileia I lunga vaenga I lunga o Israelu, o lo iai Nasareta, ia le aile na Maria, po le nua Maria le na ola I foai Iesu. So o ona tangata lai si o mi ai Iesu. Whamaile leina lona tonu le tātou tusi whai mua, a wā e lei whina ngalo o ia e whemali wai I Iuteia. O Iuteia e tū wai Jerusalema, e pito la I lalo I tū mātū o Israelu. E lei whina ngalo le li e whemali wai I Iuteia po Jerusalema, a wā whamaile whai ungo le whai upule nā mua, na mana nao tamata Iuteia, e whasioti ia teia. I le awa o ina la mta upo tātou le nei mai taimi, le awa tātou I loa, mai le mta upo e 5, o ina a matai o na tustusia I wha maunga a Ioane, wa a mata o na sa ili Iuteia, e whasioti ia Iesu. From mai le mata upo e 5, whai upo e 10 le ono, o le mea lea ua na whaasa wā Iuteia ia Iesu, o sa ili foi, e whasioti ia te ia. Whamai le 5, whai upo e 10 le valu, o le mea lea ua hati li ai, o na sa ili o Iuteia, e whasioti ia te ia. Su e lau tusi le Ioane fitu, nai whai upo e 10 le wha, whamai ua fia pue atu ia te ia, nisi o I lātou.
ai le I tamo atu se 5 o se tasi ia te ia. Ta koe valu, fai koe 5 sefulumaleiva. Su e lau pepa e lua I nā le 5 sefulumaleiva. Whamaina fai puna, o na lātou pe tā ngofi lea I maa, e whetongi ia te ia, o na lafi lea o Iesu, ua ulu fafo I le manu manu, ua Ioane I tutonu ia te I lātou, mama liu e se ai, sefulumale tasi, o I se fulu, fai koe tonu sefulumaleiva. Ona toe fia pue lea o I lātou ia te ia, a ua maliu ese o ia I o lātou luma. Sefulumale tasi, fai koe 5 sefulumalewhitu, sa tuu fo'i le poloai a le au osi taulanga sili ma le au fariseo, a fai wai loa e se tasi se mea o iai o ia whaai loa atu, ina ia la tau pue ia te ia. So le la tātou te loa mai I le tustu singa ma wha maunga Ioane. Mai le matau pue 5, ngai matau pue 6, ngai matau pue 7, leo tātou tau numa iai. O lea ua amatau nā ngai atu Iesu I o nā aso whainga I ona pua ngā. I le teimi o le a whaasanga tau mai ai, tangata ia te ia. So I le whaipu mua na tātou whaitawina le tai au le ni, mua mawai ia mea, nono winga, ono māsina lea vāin, tā koe ono, tā koe 7. Whamaina whinangalo Iesu ina I whemani ua I pēr o ia I Galileia, o le nuo ona tangata, e le whinangalo o ia a ngai atu I Iuteia, po le mea o iai, Yerusalema, Aisea, a wana mana nao tangata Iuteia, e whasioti ia te ia. Le lau tātou whaitawa I nei whai upu ia, whamaoni ia, ele mau lea. Amen? So we're looking at the first verse. So if you look at the first verse with me, can we just read together that first verse? Those of us with an English Bible. Ia, these things. Sorry, 1, 2, 3. After this, Jesus went around Galilee. He did not want to go around Judea because the Jewish leaders cared that he would go on to them. Okay, so just so that we can quickly explain verse 1. Verse 1 says, after these things. Remember in chapter 6. In chapter 6 we have, in chapter 6 we have one feast. The feast of the Passover. In chapter 7 is another feast, and this feast is the Feast of Tabernacles. Those two feasts are at the 2 different times of the year, but the gap between those 2 feasts is 6 months. Okay, so we now know that after this means that 6 months later, so chapter 6 that we've been studying for the last few weeks, that was 6 months ago. Chapter 7, we now know, okay then, it's about 6 months after chapter 6. It says Jesus decided to stay in Galilee. Remember where Galilee is? That's where Jesus is from. Because his hometown is Nazareth, and Nazareth is inside the region of Galilee. It says, carries on, he says, he did not want to walk in Judea. Is that the name that's in your Bible? So Judea is another region. So Galilee is to the north, and Judea is to the south. In Judea is the capital of Israel, which is, can we give a guess? Jerusalem. Eh? So that's sort of the center of Israel, but that's in the region of Judea. So Jesus decides to stay in the north and decides not to go to Judea. Why? It says in the end, because the Jews sought to kill him. So we've got, I've put up a few verses here of the different verses that confirm that Jesus, from chapter 5 through to chapter 6, through to chapter 7, we're up to chapter 7 now, but even up to chapter 11, the Jews continue to find a reason to kill Jesus. So you can imagine that it's like almost like a build-up, eh? It's building up to his death. Does that make sense? Yeah? Okay? Cool. Il fai pue lua. Il fai pue lua, whamai le fai pue lua, ua lata le Tausamiga o Iesu. O le Tausamiga o Fale Apitaga. O te whimanao lai wha malama te isia e ia malama tātou.
Manatua o Israelu, e tele o mea na whaatonu ina e le atua, le whaatulanga ina o lona nuu. O Tausamiga Israelu, e tolu lava Tausamiga te tele e whaita I tausanga. Tausamiga mua tātou te maua o le Paseka, Tausamiga lona lua, o le pene te koso, le Tausamiga lona tolu, o le Fale Apitaga, le lape au tuanga iai, le tātou mata upu I le tusi mata upu fitu. Se I tātou o tasi ala, I tātou tilo I Tausamiga nei, ma le whaatonu ina e le atua o lona nuu. So we're going to look quickly at these feasts. So Israel have 3 feasts which are celebrated annually. What does annually mean? It's done every year. Okay? So these feasts are celebrated every year, annually. And we're going to quickly have a look at that. So te tu e maialo tusi e soto e lua se fulu ma le tolu. So if you can turn your book to Exodus 23, tā tātou whaita wina, whai koe suma whā, anga e suma fitu. O ila, e whaata atia ai mō tātou. Ia nisi nei o mea na whaatonu wina i lea tua, lona mo. E soto, lua sfulu ma le tolu, whai upo, sfulu ma le whā, sfulu ma le lima, whaangata mai suma fitu. Have you found Exodus? And if you can read for us, please, Michaela, 14 through to 17. And the rest of us will follow through with Michaela. Iya. 3 times a year, you are to celebrate a festival to me. Celebrate the festival of Unleavened. bread for 7 days. Eat bread made without yeast, as I command you. Do this at the appointed time for the month of Abi. for in that month you came out of Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Celebrate the festival of harvest with the first fruits of the crops you sow in the field. Celebrate the festival of ingathering at the end of the year, when you gather your crops from the field. 3 times a year, all the men are to appear before the Lord. Do not offer the 17. Yeah, awesome. Okay, so that's the 3 feasts that we're talking about at the moment. So you've got the Feast of Unleavened Bread, you have the Feast of Harvest, and also the Feast of Ingathering, or the Feast of Tabernacles. So that's the other name of that 3rd feast, and that's the one that we're talking about. Whai tawhātasi mai tātou le wha Samoa, e tai atu tolu I ia, e tai atu tolu I tausanga ona e whai o Tausamiga I atea. Ia e whai le Tausamiga o a reto e le whaafeteina. E fitu aso e te ai a reto e le whaafeteina. Whaapei ona o polo ai atu ai a te oe. I ona pōna a tofaina I le maasina o a pipa. Ioane e sauai nei le nuu o ai kupito. Aua fo'i nei loa se isi I o uluma ua le ai sana mea. Ma le Tausamiga o le sele ngā saito. Ma le ulua e fua o launga luenga na e titoina I le whanua. Ma le Tausamiga o le whaaputunga o mea e ai. Ina a uma le tausanga. Pea uma o na whaaputuina o a mea mai le whanua. E tahi atu tolu I tausanga o na iloa ai o tahe uma lava. Ua ia te oe I luma o le alii o Iova. So I lape e whaata tuai mō tātou. Ia Tausamiga ia e tolu e ina ia musita ia e tangata o le atua po Israelu. A wā le tuina atu I le atua o le anganga whaafetai ono mea umalava na whaia e le atua mo I lātou. O Tausamiga na ia tolu o tuina atu I lunga I ia tusi whaitau e mawhai ona e whaitauina. Ai o le atatu te patasia I le Tausamiga o le Fale Apitaga. E maua le Levitiko. Levitiko le luful tolu. Awa o le Tausamiga lea lea ua whetau I ma lea ngai atu o uso o Iesu
Jerusalema, po le faitauina e tātou i le mata upu e fitu. Levitiko mata upu e lua sepulu ma le tolu, fai upu e tolu sepulu ma le tolu, ma le tolu sepulu ma le whā. O te fia faitauina ma le fai upu e whā sepulu ma le lua, ma le fai upu e whā ngai le whā sepulu ma le tolu. Se maua te isi mai alau tusi, a lola pale on sai, a maua lau tusi, ia ona e faitau wifo, a ole a o faitau wina leo tele, mo tātou. Levitiko, lua sepulu ma le tolu, lua sepulu ma le tolu mta upu, tolu sepulu ma le tolu, le fai upu. O le whaatonu wina la lea o le Tausamiga lea o Fale Apitaga. Ok, manatua o Fale Apitaga, o se tasi ia o Tausamiga Israelu e tolu, e tausia i tausanga ta i tasi. O le Pentekoso, o le Paseka, ma le Fale Apitaga, lela o le a o faitauina, tolu suma tolu, ua fetalai mai fo i Yova ia Mose, ua whaapea mai, whai atuia i le whanaunga Israelu ia whaapea atu. O le aso se fulu ma le lima o lea lava fitunga maasina, o le Tausamiga o Fale Apitaga lea, e whaia i aso e fitu ia Yova. Si ilau whaitau le Pasku ma le lua, Pasku ma le tolu. Taute no nofo i Fale Apitaga i aso e fitu, o tama ale ele uma i Israelu, la taute no nofo i Fale Apitaga. Ina ia i loa o tou tupulanga a muli, na o faa nofo ai le whananga Israelu, i Fale Apitaga. Ina ua o au mai i la tou ai le nuu o aikupito, o au o Yova lo o tou atua. Okay? So lea ua tau nuu mai tātou i ona po Iesu. I ona po Iesu lea ua tātou tau nuu mai ai, toi titi whā awhe tausanga, talu ona whaatolu, po le tolu awhe tausanga, talu ona whaatolu mina i le tua ona tangata. Ai lea lava o lo whaatolu ina, le Tausamiga o Fale Apitaga, o ila e maua i tātou. Le Tausamiga la lea, o mai. So a tātou tilo la i le mata upo tātou, i le tae au le nei. Fa mai le whai upo e lua, ua lata le Tausamiga o Iutaia, o le Tausamiga o Fale Apitaga. Lea la ua sahuni uma tangata o Israelu. O le Tausamiga o le Fale Apitaga, o le vaina foi le Tausanga e whaatino e le Tausamiga lea, o se tema nga ia o ke topa. So e sao la le whaitau whamai, o whai unga o Tausanga e a nga inga iai, ia alii matama o Israelu. Na patino lava ia alii matama le o watu o tangata ina ia tausia Tausamiga. O a nga ia tulala tau, o fōringa lai o le vaitau lua iai Iesu. Ai whamai le whai mua, e le i whina ngalo pe e whemari wai i Iutaia. Ai sea, o lo sa ili tangata e whasioti ia te ia. Ai lewa o le teimi e tau ana tū la i ei tau lea, e a ngai atu i whea. Jerusalema a wā le Tausamiga o Fale Apitaga. What we read quickly from the book of Leviticus, so the book of Leviticus actually gives us an example of the Feast of Tabernacles. So the Feast of Tabernacles was one of the 3 feasts. So when we look at one of the 3 feasts, all the men of Israel all have to start their journey back towards Jerusalem to celebrate one of the 3 feasts. But we read in today's chapter that Jesus decided not to head down to Judea, right? He decided not to head down. Why? Because they were seeking to kill him. So, we now have an idea on Jesus is still in Galilee. It's time for him to head down for the feast because he's a Jewish male. But he decided not to head down. Why? Because they were seeking to kill him. So, we'll pause there. So lela ua maua mai I lo mawhauwhau. O le amatanga matau pe fitu. O le tatau ona ngai Iesu ono le whaatulanga ina o sauninga
whaaiutai o wha Israel. O ia o le alii, o ia o le tama, tau lea lea, e te tau nao nā ngā i atu i whea iutaia, a ua le whe mani wai o i iutaia, o sa ili la to e whasioti ia te ia. Si tatou whai tau la, whai pue tolu, wha ma le lima. We're going to read verse 3, 4, and 5. Ma lo lava le whai tau. Ia I ia, o le mea lea, ua whai mai iai o na uso ia te ia. Awa e le aise tasi e whai wha lilo se mea pe a manao o ia i le fia wha lia o ia. A whai ua e whai ia mea, ia e wha lia e oe i le launa. Awa o na uso foi, la tau te lei talitonu ia te ia. Lena, if you can read verse 3 through to 5 for us, please. Jesus' brothers said to him, Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. No one who wants to become a public further acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the Lord. For even his own brothers did not believe in him. Okay. Ole manatu le tfi tala noi me fai petolu se o fai po lima. O le la mai ai uso Iesu. So ole manatu le ta tia mai I na le fai mai fai po lima a wa o ona uso foi. La tau te lei talitonu ka te ia. Manatu ana tatu tala no nei al mtau po ono o tangata e to o tele ai le talitonu I la tau ia Iesu. Le foi na tatou va ai no tau poiono ia iutaia, mo na taitai ma fariseo ma satukaio. Ai le tali tonu foi la tau ino fai mai Iesu o au o le areto o le ola. A leo tatou tau mai no tau poe fitu, o ai tangata iau o le tali tonu ia Iesu. O ona uso, Na le fai mai fai poe lima, a wā o ona uso foi, la tau te lei tali tonu ia te ia. Whapewheo na tatou I loa, se tatou whai tau po I lai lato upu Wha mai le whai pue tonu, o upu mua nei o na uso, ia e tu uale nei mea, ma e aluane I utaia, ina ia vaa I atu fo I o soo, I au ngā luenga e te whaia. Wha mai le si lato wha upunga I whai pue wha, a wā e le ai se tasi, e whai wha lilo se mea, pe a manao o ia, I le fia wha lia o ia. Pe o upu ia tātou te whaamaoni ai, e le I ho'o le loto talitonu I uso o Iesu. Wha mai le si whaapunga nā whai pue, a le whai unga le whai pue wha, ia e whaalia oe, I le lalolani. Pe o I la tātou te, pe au mai e se ata whaata atia mai la tātou whai tau. I le au mai e fo e Ioane le apostolo, e le itani tonu o na uso I le amatanga o le ngaluenga whai a Iesu I le lalolani. Manatua o le wa lua tausanga talu ana ngalue Iesu Wa lua tausanga talu ana ngalue Iesu I ona lava a ai whawa a ai tutono Kalileia o lo whaatino lava e Iesu ngaluenga. A le o iona uso e le tani tonu O ai la uso Iesu, o lo mawana e Mateo e suru tolu O uso Iesu o le tangata ingoa ia Simona, o le tangata ingoa ia Jakopo, o tangata ingoa ia Yose, ma le tangata ingoa ia Yuta. A wha mai le Mateo se fuluma le lua, se su e ilo tusi le Mateo se fuluma le lua, a se tato whaita wina, le tali ato Iesu I le isi whai upule maua mai a Mateo e whaatatau lava I o nauso malona tina a maula o tusi whai mai ameni ua tautala ia ua tautala ia I le motu o tangata whauta ua tutu mai I whafo o lona tina mo nauso ua fia tautala mai a ona whai mai e leo le tasi a te ia whauta What's true mai whafo lo tina mo uso. Ua fia tautala ma oe. O na tali atu ai lea o ia. Ua whaapea atu I lea na tau mai a te ia. Oi e lo tina.
O ai foi o uso. Ona whaaloaloa I lea e ia o lona a au I ona soo. Ua whaape atu. Whauta o lotina o uso. A wā o le whaia le fina ngalo o lotama. Oi le lani. O lo uso lea. Ma lo utua whawhine. Ma lo utina. Le loto lea ni whaola. E ui lava na ola whaatasi. Tolu suru tau sanga. O ola whaatasi Iesu. Ma ono so. Ma Iakopo, ma Simona, ma Yose, ma Yuta. So e leo se teimi pupu. E leo se teimi pupu na whaawhianga iai. Iesu ma Maria. Ia mo no uso. O uso I o Iesu. O whana umai a Maria ma Josefa. So manatua o Iesu na whana umai a Maria. A o no uso laia. O whana a Maria. A whamai ma Iesu I le mātai. O whamai. O na whana o loa I lea o ia e lona au I ona soo. Ma ua whape atu whauta. O lotina ma o uso. A wā o le whaia, le whina ngalo o lo tamā o le lani. O lo uso lea. Ma lo tua whawhine. Ma lo tina. So o le whawhianga iai la lea o Iesu. Ma lo na ainga I le tino le nei. Pia whai loma iai a te I tātou. Le loto lava o Iesu. Ina ia whaatamu uina. Le whina ngalo o lona tamā. Le na whai atu I tangata. O lo uso ma lo tina lai tu mai whakot. E fia tala noa ia te oi. E whamai Iesu o ai lo uso. O ai fo I lo tina. A wai na ia tusi iai. O na so. Whamai le o lana whaupunga. A o le whaia. Le whina ngalo o lo tamā o le lani. O lo tina lea. O lo uso lea. A le lau tatu tala noa lai le mtau pe fitu le tai au le nei. I whaupunga o na uso. Tato te ilo mai ai. E o lava yo na uso. E lei talitonu ia te ia. Le whamai whai po tolu whama le lima. O whama talanga o na uso. E whamai whai po e lima. A wā o na uso foi. La tau te lei talitonu ia te ia. So, Paso le na te anei na va ai e tātou le whaingatā, pēna whaingatā I le anei. I le va ai atu ua o uma so o le talitonu Ai le ua o me le tai au le nei, e o ai o na uso, e le I talitonu ia te ia. Ai e whawhetai lai le atua, o na uso nei o Iesu, le iai Iakopo, Yose, Simona, ma Yuta. O le whai unga uso ne o Iesu, o le mānai ia A wana I o lava na talitonu. E ui lava ina le I talitonu au ia Iesu I le lalolangi. A nei o lava ina talitonu Suelo tusi le ngaluenga. Ngaluenga alona mtau ku mua mua. Alona whai pue se fulu ma le wha. I le tusi na ngaluenga. Tato te va ai ai. Le liu e le atua e mele fa mai le tato tu fai tau le tapo ono e tosina mai le tama ma o auina e le tama pa mai nga luenga mua fai pues fulma le lua suma tolu fulma fa ona lato to e foi atu le Jerusalema na le maunga e moia olive e lata Jerusalema o le savalino al sapatilo la va O lata o atu no a e leo I lata o le awhiawhi au pito I lunga o no fo ai Peteru, Iakopo, Ioane, Anterea, Filipo, Matoma, o Patolomaio, o Maataio, o Iakopo le atalio a le whaio, ma Simona le selote, ma Yuta le uso Iakopo. Ua fina o pea I la atou nei umalava ma le loto na tasi le titalo male ai oi. A toa ma fafine, ma Maria le tinao Iesu. A toa foi maona uso. Amen. Nei ulava na talitonu e tu salava wa fio Iesu I le lani. Ai whamai whai pulea. O ona lava uso whamai o Maria le tinao Iesu. A toa foi maona uso. E toa lua uso Iesu na tusia la tusi le whenga fo. Suelo tusi le Iakopo. O Iakopo lea o le uso o Iesu. Amen. Iakopo mua alona whai upu mua. O upu nei o le uso a Iesu. A mawala tusi le Iakopo
Whamaile ia koko le mta upu mua mua, whai upu mua mua. Whamai ia koko le na tusia le tusi lea, whamai, o au o ia koko, o le au auna a le atua, ma le alii o Iesu ke riso, o ua lo whaatu i tu a ina e se fulu ma le lua, ua whaasala lauina. Lesi uso Iesu o yuta, se su e lau tusi le tusi e yuta, yuta whaalinga a. O lesi uso leo Iesu, whamai le whaipu mua mua, a maua lau tusi, tato whai tau pa atasi le whaipu mua mua, ki tita maua lau tusi a tina, there we go. Yeah, whai tau pa atasi le whaipu mua mua a yuta ia, o au o yuta, o le au auna a Iesu ke riso, o le uso foi o Iakopo, o la tusi le nei ie ua whapa ia ina e le atua le tama, ma leo wina e Iesu ke riso, ma wala au wina. Ma nei e whai unga o nei uso a. E wi lawa e mta uku e fitu o tatou tusi le tai au le nei, e le itali tonu uso Iesu a. A lea lau o tatou maua le tusi wha atolo pito o le talo le lei, na iai uso Iesu i le amatanga o le kalesia. Whamai a kopo ma yuta i le la tusi. Whamai o i la ua o au auna a Iesu ke riso. Na amata mai ele i tali tonu. A tusi la tusi i le tuspa ia le atua. Ia fionga pa ia le atua. Whamai o i maua. Whamai a kopo o au. Whamai yuta o au. Ole au auna a Iesu ke riso. Hameni. Le maa nei o le talaanga. Peo o ifo ye mai ni o mana tuna tuma a. Tatou fina nau pia mo tatou a inga. E ui lava na le ba ai e tatou le teimi le nei. Ai e le aso a. E fina ngalo ai le tama. E whaolai nai nei o tatou a inga. Peo le atana le pia au mai e Iesu. I o na uso a. Ai le fai tawina e tatou le tai au le nei. Whamai e le ita a o iai Iesu au. Femani wa Iesu I kalilaia. E o lava I o na uso. E lei tani tonu I la tonu. A le na wa mawa e tatou le story. E uma e fo le story. E lua o na uso na tusi la tusi. E whaatatau I o la o langa au auna. Ia Iesu ke riso. Verses 3 to 5, it talks about Jesus' brothers. In Matthew 12:46-50, we find that he has 4 half brothers. So Jesus has 4 half brothers. They are the children of Mary and Joseph. And so their names are James, Joseph, Simon, and Judas. And Judas is another name for Jude or Judah, and that's another translation. But in the chapters that we read today in our book of John chapter 7, in verse 5 it says that even his brothers did not believe. Okay? So even his brothers did not believe. But I wanted to quickly give you a bit of a summary about these brothers, because 2 of them, when Jesus returns to heaven in Acts chapter 1, verse 14, that verse there says that these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Amen? So when Jesus returned to heaven, his brothers were with him. His brothers became believers. His brothers became believers even to the point that they actually wrote 2 of the New Testament books. James chapter 1 verse 1. James actually writes and he says, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. His brother Jude, who writes the book of Jude, writes in the first verse and he says, Jude, a bondservant of Christ and a brother of James. These are 2 brothers. In chapter 7, they did not believe. But when Christ returned to heaven, they actually become believers and actually become writers of 2 of the New Testament books. So I just wanted to bring that fact to us today. Te fia au mai le tala anga o uso o Iesu. Na e mo'i lava e tātou te whaitauina I whaamau maunga a Ioane. Ai ele ia vea ia e tūlanga le te tono le ainga, e tāofi ai le whina ngalo o le atua. Amen. So le lai whamai le whaipu e whamai le
le tali a Iesu le fai pue ono anga i se fulu. Se tilo tilo fai mole. Verse 6 to 10 is Jesus' response to his brothers. You know, wa fa pe atu o na uso ia te ia a waile e se tasi e fai fa lilo se mea pe a manao o ia le fia fa alia o ia. Ai fa maila le tali atu a Iesu, le la o te fia fai tawina le tai au le nei. Fa mai fai pue ono, ona fetalai atu ai leo Iesu ia te ila ato. E lei o mai o aso, a o aso umalava, e te tau ma oto. Fitu, e le mawhai le lalonani ona ino ia te oto. Ai ino mai ia te au. A wā o te moli mau iai, wa leanga ana a mio. Oa e ia o tau i lea Tausamiga, o te lea lua e nei i lea Tausamiga, a wā e le i o pō. O le tali a Iesu leo te fia au maia i le tai au le nei, e whae no mai ai, le loto o lo tatua ni i whaola, i vaenga e lua. O le vaenga mua, tato te maua mai lana whaupunga le whamai whaipue ono, e le i o mai o waso. Whamaila na whaupunga e whaipue valu, o te lei alua e nei le Tausamiga, a wā e lei o mai o pō. E lei o mai o waso, e lei o mai o pō. Whamaila matau pue lima whaipue tolu se fulu, o lo iai fo i le whaupunga a Iesu whapea, o te le mawhaia o na whai o se me tasi na o au, e whaatatau la o whaamasinonga, I lo whaalomo, ua tonu lava la o whaamasinonga, a wā o te leo siusitai I lo lava loto, a o le finangalo o le tamā. Whamaile mtau koe ono, whai petolu sfuma le valu upo Iesu, a wā o te le ia luifo mai le langi, e whai lo lava loto, a o le finangalo o le ua awina mai iao. O le talia Iesu I ona uso, o laifa mai ona uso, e lei ma se si e fia whai lo o ia, e alu whai lilo, alu ia Jerusalem ai whai lo o I tangata. Ai whai mai le talia Iesu, e lei o mai o waso, e lei o mai fo I o po, o le ale winga o le talia Iesu, whai mai le talia Iesu, o le fina ngalo o tamā lea o te ngalue ai ia. E lei o I le teimi a le atua o te iai Jerusalema. Le tali o le ali I whaola e mauti noa, le vainga mua leo te fia manao e au mai ai whaata atua, le tali alo le tatua li whaola, o le tangata ua mauti no le lei le polo kalame a le atua, mo ia. Le mafu anga na sawai o ia, le whamai ai, o te leo si ustai ia o I lo lava loto, ai whamai ai, o te usi ustai ia te ia na awina mai iau, ua tonu lava la o whaamasinonga, a wā o te ne usi tai I lo lava loto, a o le finangalo o le tamā na awina mai iau. So le loto la lea na tali atua Iesu I ona uso whamai le tali Iesu I ona uso, o aso umalava, e tatawa mo o tau, o le ale winga le whaapunga na Iesu I ona uso, o aso umai pule a o tau I tau me whai pule a o tau, whamai Iesu, o aso umalava, e tatau mo o tau. Lai whai atu Iesu I ona so, o aso umai pule a o tau, pule ale mea to te loto iai, pule ale mea to te whimanao iai, pule ale mea whai, pule o tau, a o. O te usitai I le finangalo, o le na awina mai au, o le mānei I le vaina mua lea. Vaina mua lea e maua foi I ana toi upu I le luka. Le a ngai atua I le sātau o whamai o ia, lo tamai a e finangalo iai, ia ve esele ne ipu ia te au, ai aua le whaia lo loto, a o lo finangalo, e o ai le teimi o le amaliu, e o ai le toi teimi o na puapuanga, o lai whaatino a Iesu le upu lea, a mawhai, a ve esele ne ipu, ai aua le whaia lo loto, a o lo finangalo. A tato wa ai nei lesi tua, ili tua tangata, o le tala noa tua I ona uso se awe whai noa oi, ma ne mea whai noa, a o whamatalanga, ma lai whai atu I le loto le tali tonu, le o tato I noa nei ai whamai le tali Iesu, e le I o waso, e le I o mai o po, ai sea, si na fia le atu e Iesu,
o lo iai le pol kalame wa uma o le whaataatia e le atua le tamā. Vaenga lona lua o lana tali, whamaili vaenga lona lua o lana tali, e ino le lalolangi, whamai e lema whai le lalolangi, o na ino ia te oto, ae ino mai ia te au. E sea, a wā o te moli mau iai, wa leanga ana hamiu. O Iesu foi, e le i fefe tala noa e whaali le anga sala, e whai loa le anga sala ale lalolangi. Le whamai o ia le Ioane tonu, whai pua spurma le iwa, au tala noa o ia ma niko temo, whamai o le wha asala foi le nei, ina o mai le malama lama i le lalolangi, a o tangata e sini lo lātou manao i le pōliuli, i lo lātou manao i le malama lama, a wā e leanga a lātou a mio. Manino i o le finangaro o Iesu. Fesili meo no so, hane whai loa oe, a whātu Iesu, e le io o io waso, e le io o io pō, o lo tu maua o i le polo kalame a le tamā, e ino fo'i la le lalolangi a te au, aisea, a wai le anga la toa mio, e sa o lava upua a Iesu. Le wha ma neia fo'i lana upu le tala no mai ai le Ioane spulu ma leono, ina ua whetalai o ia i ona so, e awina mai le fesoasoani. Wha mai le whai upu e fituanga e se fulu ma le tasi. Ai pitai o le upu moni lava o te whai atua i ate o tou, e ao ngā i ate o tou pēa uanu ese. A wā a whai o te lea nu ese, e le mani umai le fesoasoani i ate o tou. Ai a whai o te anu, o te awina mai o ia i ate o tou. Palu, a mani umai foi o ia, na te whaelo atu i le lalolangi, le anga sala, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga. Ata mai e le whai una au, o i o le whina ngalo a toa o Iesu a. Ina ia whaeloa pēr i le tangata, o lana fionga foi. E whaeloa mai ei wā ena i e tonu i le tangata, o le anga sala, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga. Wha mai whai pue iwa, o le anga sala, a wā ua le whaatuatua i a te au. Spulu, o le ami o tonu, a wā o te anu atu i lo o te mā. Tau te leto e wā ai mai fo i a te au sumatasi, o le whaamasinonga, a wā ua whaamasinoina, le alii o le lanolangi, le nei. So o lea o te whiatala noa ma whaamanatu ai a te i tātua, e lua lava mea ina tangi atu ai Iesu i ona uso. Mua, tu maua o i le porkalame a lo tamā a. E tali nā Iesu, e le io o waso, e le io o pō. Whamaile vaenga lona lua, e le i taofia Iesu lana tali atu ina ia whaailoa le anga sala a le lanolangi. Le whamai e le whai pue fitu, ai ino mai a te au, a wā o te moni mau i ai, ua leanga ana a mio. Jesus' response, now I'm going to quickly explain this one for us. His response to his brothers. So his brothers say, man, Jesus, go depart from here and go into Judea, that your disciples may also see the works that you are doing. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. So his brothers are telling him, go to Jerusalem and show all your miracles and the works and the good things that you're doing. But Jesus' response offers 2 points, and this is what I just want to quickly explain. Number one, he says, my time has not yet come. That's in verse 6. In verse 8, it says, my time has not yet fully come. What does that mean? Jesus is actually going in God, according to God the Father's schedule. The brothers were saying, go reveal yourself. And Jesus says, my time has not yet come. Why? It's because he is going according to God's schedule rather than what man wants. It's pretty neat, huh? The second part of his response, he says in verse 7, the world cannot hate you, but it hates me because I testify of it, that its works are evil. He actually calls them out. He says the world doesn't hate you. Jesus says to his brothers, the world hates me. Why? Because I call out that their works are evil. He's actually unafraid to address sin. And we shouldn't be afraid to address sin as well. Amen? But Jesus addresses sin and he says,
I testify that the world hates me because their works are evil. And I just want to bring to our attention John 3 verse 19. And he says to Nicodemus these words, and this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. So he's calling out, number one, he's keeping to God's schedule and God's itinerary, God's plan, not man's. Number two, he continues to declare that this world is evil. And as he says to Nicodemus in verse 19, because their deeds were evil. The world we live in is a sinful world. It's in a sinful state. But thank God for Jesus Christ, whom we have the forgiveness of our sin. Amen? So le tali atu le Iesu yo na uso a. Mua ele yo o yo waso a. O lo te usi tai I le finangalo, ma le porkalame, ma le awala, a le atua a. Lua, e ino mai le lalo langi a te au. Awa wana mio ua le au. Pa mai lai fai poe, iwa mai fai poe se fulu. Ua ia whetalahi atu ia mea ia te ilato, a ua nofo pea o ia I kalilaia. Ua e ona uso, ona maliu wa e lea o ia le Tausamiga, e le I faali, ai peisia I ua faa lilo. Nei o lava na a whio Iesu I Jerusalema ai le whai ole mea na finangalo ai ona uso Whameia na ai le I faali, ai peitai, wa anu faa lilo le li I faaola. E tusa ma le finangalo o le atua. Painga mun mule o tato nta upu I le tai au le. Whai po suma tasi, e o suma tau. Si tato whai tamba tasi mai wha mul mole ia. Oi fea o iai o ia. O tele fo I le whemusua I o le moto tangata I a te. O whapea isi. O le tangata le le o ia. A ua whapea isi. E le ai. A ua ia whaasise I le nu. Ai ne I tautala whaali se tasi a te ia. Ona o le matau I ai te ia. Ano, can you read those last three verses for us, please? 11 to 13. Yeah? Now as the festival, the Jewish leaders were watching for Jesus and asking, where is he? Among the crowd there was widespread whispering about him. Some said, here's a good man. Others replied, no, he deceives the people. But no one would say anything publicly about him for fear of the leaders. Amen. However, no one spoke openly of him for the fear of the Jews or the leaders. Ina manatu muli le nei tai mangole fai po suma tasi ana suma tolu. O tau sa ili yu taia ya te ia I Jerusalema. Lea o malanga atu Iesu I Jerusalema ili Tausamiga o Fale Apitaga, lea o tatu iloa o Tausamiga o Fale Apitaga, se tasi ne o Tausamiga Israelu, I fai I tausanga tai tasi, tatu iloa foi wanga I atu foi uso Iesu I Jerusalema o le mea e tatau I tau le lea ma I umalava e tatau ona iai lato I nei Tausamiga tala noa Iesu mo na uso fai atu na uso e me whaahari o I o so ina ia le isesi e whaia ia wa venga e whaari lilo e whai atu Iesu le yo I tu po o lo whaia e ia le finangalo o le tama o lo ususai o ia le finangalo o le tama e whamei whai po suma tasi whamei ona tau sa ili lea o iutaia ia te ia I le Tausamiga ua whapeane o I whea o iai o ia. Mana tua tala noanga Iesu ma iutaia I Kalileia. Lea na lato tala noa, lato whai atu Iesu o au nei o le areto mai le langi, o au le areto mai le ola, o au le areto o le ola. Lea foi la ua o le tala iutaia I lalo o Jerusalema, o lo tau sa ili pēr tangata iutaia, po whea le tangata lea. Lea wa au mai le tala, wa salalau le tala, o lo whaia na ngā luenga I lunga I Kalileia, a lea la wa ngai mai o ia I lalo I Jerusalema,
Na le si vaenga o le tatou tala e whaatino mai ai e lātou, whamai o le tama Maria, whamai o lai whamai a lātou, e se o le atalia o Iosefa. A le la wanga e mai whamai o lātou tau sa iri ate, e whamai oi whea o iai o ia, whamai le whai pasuma lua, ua tele foi le whi musua i o le moto tangata i ate ia, o le whi musua inga le tangata, ma le sue ina e Iesu e tangata iuta ia, o i tātou te iloa i wa sala lau le tala ia Israelu atoa. Mana tua lea ngai mai mata ngata mai tu wha o le lalolangi. A ngai mai uma Yerusalema, o lea ua wha sala lau ina le tala i le tangata lea e ingoa ia Iesu. A wha mai nā pese e lua i tua inga manatu ia. Wha mai le siva whemusua inga tangata, wha mai o le tangata le lei. A wha mai le tani atua isi tangata, wha mai e lea a ua ia wha asese i le no. So e lua manatu. Wha mai isi tangata o le tangata le lei, wha mai isi tangata o le tangata tau wha asese. So i la tātou te iloi, o lo a mata o na tala noa ma whe tala noa ai i wha maunga a Ioane le apostolo, i le tala noanga leo a mata o na whaia nei i totonu o Jerusalema. I le whe tala noa ai o tangata nei, le maua e tātou le Ioane i wa whai pue spuruma le ono, le whe tala noa inga lea wha mai le whai upuna, wha mai o na whaiane leo isi o le au Pharisaio, e le mai le atua le nei tangata a wawa le tausia ia le sāpati. Ua whapea isi pe mawhai pe pa whewhea e se tangata nga sala o na whai o whailonga whapena o lea ua vae lua ina ai i la tau. Spunu whai pe spuma le iwa o na toe vae lua ina lea o iutaia i ia upu. So a mata iuna tatu ilo. Wa amata ona iai le vae lua ina o tangata i o la manatu pe o se tangata le lei e Iesu po la manata po lesi manatu po se tangata tau whaasese au ila e mana ia le au mainga mo tātou nai o le tala noanga i le mta upe fitu o le a tātou ilo ai ma va ai iai i le tala noa mai o le ali i whaola manatua o le tātou mta upu atoa alo Ioane o tu sia mea nei ina ia talitonu i tātou o ia o le keriso, o le alo o le atua soifua. Ma ia maua i tātou leola i lona suafa pe a whai tātou te talitonu. So mafu anga lana, e o a le tala no anga le tai au le nei le vau Iesu mo na uso E o lava i lona le manao ina ia iai o ia i Jerusalema. So pe o se whaata le na o le a whaangata mai i tatou mtau, a le pe o whaata atia atu mo tatou, se ata a mata i mtau koe fitu Le la o tatou i loa, wa ngai o ia i le Tausamiga o le Fale Apitaga, le o tatou i loa le mafuaanga o le Tausamiga lea, tatou i loa e iai uso Iesu, ma ua praise the Lord tatou o uso Iesu na i ulava na talitonu Le o tatou i loa la ua na tusia isi tusia lua, Iakopo ma Yuta, Alela o tatou va ai atu. Wa nga ila Iesu Jerusalema Alela e anga i atu. Ai lua la ba e nga. Pi wa vai lua ina i tangata. I le tala noanga. Anga i le tangata lea. E ngoa ia Iesu. O ina la tatou te whianga i ai i le vai aso a sau. In the final verses of chapter 7 that we want to use this morning, this is where we're going to pause the chapter 7. But in these verses, we actually see that the people are starting to be divided with their thinking towards Jesus, because some of them says he's a good man. Ano read in verse 12, some said he is good, whereas others says no, on the contrary, he deceives people. So people were starting to argue this point: is Jesus a good person? Is he a good man? Or is he a deceiver? So this is where we will pause today's chapter 7 as we go through, because we find out in chapter 9 and chapter 10 Jesus was starting to cause quite a division. There were starting to be arguments for people that believed in him and people that don't believe in him. Is that happening today in the world today? Yes, sir. It still happens today. People still choose to believe or not to believe. They still choose to believe whether or not the Bible is true or not true.
Do we still see that today? Yes. We still see that today. So that's why it's important for us to continue to go through this verse. And we now know that Jesus is in Jerusalem. He's part of the Feast of Tabernacles. We know that the Feast of Tabernacles is something that the Lord instituted for his people in the Old Testament. And in the time of Jesus, it was still carrying on. We now know that Jesus has how many brothers? 4. And 2 of them wrote 2 of the books of the New Testament. One of them's name was James, and the other one's name was Jude. Yeah. Josh. The other one's name was Jude. But we also now, we're going to pause in verse 11 to 13, that because of Jesus, there's a division in amongst the people. So remember, mana tua mtaupefitu, olo anga ya tu pea le tu sitala Ioane, ile faa matauina male tala faa solopito a Iesu, ilona anga ya tu ile satau. Amen. So, pule ao e pe o verso fo, ia e faitauina lesi palkalafa o lesi faitau tata o verso fo, o le tatawa anga ya tu fai pesumal fa. Anga ile lua suma faa so fai tawifo tato fai upuna se fulu mole tato mata upu ile vai so fo aia fa manu tele le atua. Read verse 14 to 24 for next week's preaching as we continue to go through this verse. Ula te ine tato le talo fai bine tato matanga le tai au tato tu lai fa tasi mai so pati vi ia ile tole le tai. Praise the Lord. Lau te teine tato le tatalo. Avea lava le ni tatalo ma tatalo a oi lela au upuina le tato tatalo. Ia e muli mai ai upu le ni tatalo au tato whaatai atu I le atua ono lana fionga pa ia I le ni tai au. Tato tatalo whaatai tele tama ona lau upu ua o whaalongo iai I le ni tai au. Whaatai ona o le soifua o Iesu a o iai o ia I lana ngaluenga I le lalolanga. E au mai ai mo au se fe au taua I lona soifua o sitai ia te oe. I lona soifua a lofa I tangata. E o lava ina maliu o ia I le satamu. Mo au le tangata angasala. Pe ona tusia Ioane le nei tusi. Ina ia talitonu I mātou malava o Iesu o le keriso ma mawai foi I mātou le ola I lona suafa whaatai tele tama ona o au fuafuanga o whaaolai ia tai ngā atu lo wola a o whaatari atu I toi a whio mai o Iesu le whaamo vi ia oe le ni tai au ma so umai o le whaavavau whaavavau lava. Amen. Father God, we just come before you once again. We acknowledge that you are great and greatly to be praised. We acknowledge that you are mighty and mighty to save. We thank you for the power of your word. We thank you for the life of Christ that continues to encourage, that continues to challenge us in our walk as we await the return of his return to take us home. So we bless your name, Father, for your word this morning. In Jesus' precious name we pray. Amen. And amen. Ia le tua, sofa Iesu. Amen.